document lem mang dental surgeon ha doctor chungchang hi tun tromchu han chip hawila lekhalem manga dental surgeon na thukom ne soi chungchang a health department in malak dan tur angai to mek he thil thleng chungchang hi department in bo sui atum dan le thil ti swal tu laka fir thelu tumani le ni lo zone zone changin health department ho tu te chuan he thil thleng hi thil serious takani awangin department chuan malak dan tur angai to meka tun din muna chuan eng angin nge an kalpui don ti soi thei alani lo thule ho tu sang zok te nen anin ro nanga thutuk na siam alani tur thuan soi hetil hi serious le maya asoi po film khur angai he dawnani hetila hian mzp te an fak omin choi moi an phu etiang document lem manga doctor anga in chal hi ramdanga chuan hriat tur an om fo to kan rambi ka ro kan voi khat hriat na ni in an hriat tir phat phei kha chuan covid tan tir lai ang mai khan min thong hlome he thil hi mzp chon mizoram chunga dentist ha doctor na thok zinga document lem manga na mu an hriat chhuwa nuwa chaktaka bo zuin health minister ne na po thlenin chaktaka mala turin an ngen ngal bok ani dentist surgeon dr christina lalthazwali chuan ninga jun kumsang ni somni pali ni lai ni khan ama chortu national health mission NHM ban na lekha athelu ti hriat ania national health mission chuan niruk jun kumsang ni somni pali khan bana lekha hi apom hal nia thudon ani dentist na thok document lem mang nia tarlan hi national health mission directorate office order number A12034/2/2023 MSHS SPMSU niruk tharuk kumsak ni som ni pali aban na lekha apom atanga alan danin July ni som kumsak ni som ni pathum khan Tenzol CHC atangin kon pui PHC a dental surgeon na thok tura ron son le thok lai ani kon pui PHC a hian ana azom ma hawin lungdai PHC a hian dental surgeon thok lai reng om chung si in July ni som pasare kumsak ni som ni pathum khan lungdai PHC a thok tura tina order a chuak le a hei ro mi puile khotlang roi tu te norna wangin ti puitlin ani talo ani dental surgeon ten original document an nei chawin register thin an nia christina lalthazwali po hi register ania mase achungchanga soi neu a om ta ka wangin hun engemaw chen atang khan a document po hren sak alo ni ta ania soi ani christina lalthazwali hian South India lama railo te chu azuk zirve ni in an soya mase infal rim sajir chuak angin certificate hi asiam ta jok nia soi ani bok christina lalthazwali hi nisom ni pakhat thlakhat kumsak ni som ni pathum khan Tenzol CHC thok tura lak ania nisom ni pasari thlakhat kumsak ni som ni pathum khan anna azoma nikum vek July ni som khan kon pui PHC son le ani kon pui joint VC in kon pui PHC athok dental surgeon in le khalem amang nia soi chungchanga hian dan manga mala turin thunei tu te an ngen ngala thu cho intro man siama kon pui joint VC hian dental surgeon pakhatin le khalem mangin na amuti riat cho ani theina na mala tu MZP general health minister pilal ren pui te malak na chu lomomanti thuan soya le khalem manga na mutu hi kon pui PHC dental surgeon na thok lai alo ni le zel chu poi anti thu soin hetiang thil hi tu nu athleng non to lo se an du thun kon pui joint VC chuan le khalema na mu nia soi chungchanga hian chui zui ngai omte chui zuya midang in nam hnoi an omani chuan dan anga mala turin Mizoram sarkar le department ho tu te an nge na kon pui PHC dental surgeon post ruak chu arang lama no khat turin thunei tu te an ngen bok ani doctor na hi na hau tak zet mai ania ana hau tak chu thuran ri sa sang em a mi non na kol tu ani na lai om ve eng na nai mo wanga doctor kanin entir ani chuan kan taksa le kan non na an kuta kan da kham kan kol tir ti na ani an mo phurna sana wang hian training po a hau takin ni mai ro se ti hi aum lo tluk ani kan pi le pu te hun lai khan dam lo le na te en kol tu
bol pu an om thina an pian pui thian na le rem hret na mangin nim chi rang rang atangin dam doi te an siam chuaka dam lo le na te an en kola dam lo ten an tam pui thin ti kan ria hetia mania thiam na nei ve top mania zir chuak thil pek dong kan tiang chi hi tun thleng hian mu tur an la om zela khoi medical college a ma zir lo ma se khotlang mi puin kan chhor thin hle ani ke ngei po a chhor tu zinga kalo tel fo to nge heng mi te hi chuan sum hu nan an ti lo tlang puya clinic an hong lova sarkar dam doi ina an thok hek lo an ina te amamo te chuan an pan mai thin ama ro chu dam doi le kai noi thil hi sum siam nan po alo thaviau ni turani doctor lemman chua hi kanram india rama po ret tur an tam to hle kumsang ni som ni pathum november thla khan south delhi a hetiang doctor lem hi riat chuani a clinic operation anei sakdam lo pani thiner kai noya mi pali man an lo ni to ani doctor lem pani pakhat surgeon pakhat lab technician anga in soi an ni Delhi police te chuan report an don bo zuin helai mun hi an dapa lab technician Mahendra Singh Dr. Niraj Agarwal le Anupui Puja Agarwal le Dr. Jasprit Singh te chu an man ani an soidan chuan heng an mi man te hian mi tam tak an lo bum to a poisa tam tak an lo ei sak to bok ni an soi kumsang ni som ni pani khan meet and call turin dam lo pakhat Asgar Ali chu an clinic a hian admit ani operation ti ngai nia soin sergeant doctor thiam tak Dr. Jasprit chon azai don ni an soya ma se operation an nei ma lok hian Dr. Jasprit Puja le Mahendra ten an thlak ta sia operating room achwasan nuwa Mr. Ali hian nanna satak atok zui nia soi ni in Safdarjung hospital a phurngal ania damdoi in an thlen rol hian Ali hi achat thla zui ta dam lo chung te chon Agarwal Medical Center and call to Dr. Agarwal le atho pui pathum te hian medical protocol mu mal tak po zom lovin mihring tak sapeng an zai thin ni nan puwa Dr. Agarwal hi doctor ni ma se document lem anei telawangin ren surgery rang atithin Dr. Lem atak anga in chal te hian medical thil hi relo tap an ni lo tlang puya zirnuala zir chuak lo renwal trakim si lo an ris YMM wanga ris dikmol mol nei angkha an ni tlang puya ma se a zir chuak talo na chu lan chua hun alo om ta thina ni he thil hi hun rei tak an local pui mana an ming hian complain po alo om fo to a ma se enga ti te reng nge ni man an ni ngai lo hun rei tak chung chu sum don na angin tlong takin an local pui ta reng hi alo ni kan tak sa khoi lai emo alo na a redeu ten chu eila chu ti chuan ti la idam mayang an ti angte kan ti chang om thina mak tak mai that pui ta dei chang kan nei fowa ma se khang dam doi tha min chaw tu te kha doctor pompui certificate nei an ni kherlo doctor ang poin anin ngai chuang lo bo chuti line heng kanan soi doctor lem te hi chuan document lem mangin clinic an doctor tak te ti thei jong kha an lo ti ve mai heng mi te hi chuan an mi ring pui ten na henga ma an ngai lowa an za hlal lo ti na ani ber heti mek lai hian India rama vek Hindustan time in mar ni som ni pakwa kumsang ni som ni palia atar lana doctor lem kan mulaya Mumbai a thil thleng ve thung ani police te chuan kumsomli parok mi Dr. Lem Anupui Bachelor of Urani Medicine and Surgery degree manga dam lo en kol thin nia soi chu an mana bom si undergraduate medical degree program ania traditional medical practice le tunlai approach te inzom khom ani Malwani police te chuan he Dr. Lem chang hi bandra acheng ania kumsang ni somni pathuma dam lo en kol dan ding lo wanga pakhat thina thuboya zon alo ni to thuan crime branch how to te po in tol tha thu boya zon mek Dr. Lem chang hi nikum kha muluna case an lo ziak lut to ani police officer te hian Malwani a clinica surprise check nei tura hriat tirna an lo chhuat to bok police tu chua hi bo zuin investigation team chuan medical officer Mahmud Hussein Khan kumsom thum pokomi chu thurol puin Malwani kho Vedan Medical Store nunglama clinic pakhat Aziz Polyclinic chu an muta heti lai hian damlo paruk chu clinic a hian alo en kol mek boka
damlo paruk te hi maloni khuwa cheng vek an cabin chunga an lu chil hnuwa Dr. Lem Parvez Abdul Aziz Sheikh chu stethoscope voin dor nei tu le maloni a cheng Abdul Aziz Ansari kumsomruk pangami chu injection alo pelai an mubo tin police officer chuan a soi Dr. Lem chang Mr. Sheikh hi a khotwal mi te po hian an lo ring hle ti a hriata soi dika mol chu alo nei ve ani a in nei tupa Ansari ngei poin police te ma a soi danin medical officer ne na hian asma a vei thu a soya ni enga maza chu se ka clinic a hian in en kol turin alo kal to thin ni na soi team zinga tel Dr. Khan chuan Dr. Lem se ka chu a degree le damdoi lam license en tir turin angena se khian damdoi lam thiam na degree le license anei lo thu a soi chuak ni in officer chuan a soi se kan pui sajia sahab ali hian bums degree anaya clinic hi atlo thin ti a soi bok clinic an dapna medical officer le police te chuan license tel lawa kol phal lo damdoi enga mazat an mu chuak bok police te hian sek hi Indian Penal Code section 420 cheating Maharashtra Medical Practitioner Act section 420 cheating mangin an mana anupui nena chui chian tura pasal an lak thu riatirna an thon ram danga thil thleng ni ma se kan rama thil thleng mek ne na me remin kan an soi tan wala ni thil thalo chu do tlanga thil tha chu bei sei tlat tura kan in puat cha kan in buat sei apui mo hle